Preko Agencije za nekretnine Novi Dom iz Bihaća prodaje se stan površine 28 metara kvadratnih na Ozimicama 1. Stan nije renoviran, znači zahtjeva dodatna ulaganja. Nalazi se na 3. spratu zgrade. Znači sastoji se od jedne prostorije. Znači možemo reći da se radi o garsonjeri sa kuhinjom i sastoji se od kupatila. Kao što sam naglasila, znači zahtjeva dodatno ulaganje, renoviranje, saniranje i sl. Za dodatne informacije kontaktirajte Agenciju za nekretnine Novi Dom na broj telefona 066 885 399. Hvala.